Patrick Spiteri, ex-supretendent tal-Pulizija ta' 63 sena mill-Fgura, ma nstabx ħati mill-Maġistrat Monika Vella li kien aċċetta aktar minn 200 euro fix-xahar fuq perjodu ta' aktar minn 6 snin mingħand erba' irġiel li huwa informa minn qabel fuq raids li kienu se jsiru fuqhom il-Pulizija minn qabel u li ta' dan huwa kien jieħu xi flus. Il-qorti qalet li ma hemm l-ebda provi li Spiteri ħa xi flus u xut prinċipali fil-każ kien jgħid lil dawk li kienu jagħmlu lottu klandestin li kien qed jirranġa huma Spiteri ma kienx kredibbli. Wara dan spiċċa interrogat u implikat fil-każ biex xhieda tiegħu tiġi ddikjarata mill-qorti bħala inammessibbli. Patrick Spiteri kien irriżenja mill-korp tal-Pulizija meta ġie arrestat f'Ġunju tal-2006 wara 27 sena ta' servizz. F'dan il-każ kienu xedu l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo, dak li kien deputat kummissarju Joe Kakija, l-assistent kummissarju Michael Kassar, l-ispetturi tal-Pulizija Angelo Gaffa, illum kummissarju, u Ian Abdilla, illum assistent kummissarju. Il-qorti qalet li minħabba li t-testimonjanza tax-xhud prinċipali inammessibbli u għalhekk Spiteri ġie liberat. L-avukat Joe Giglio dera l-Patrick Spiteri.